da je usamljen slučaj u našem društvu. Volio bih, jer bi to značilo da nema još mnogo vas koji su osjetili istu nepravdu i bol na svojoj koži. Volio bih, ali to ipak nije tako. Ja sam danas došao da zajedno sa vama tražim pravdu za svoje prijatelje i kolege. Kolege koje su prošle godine poslati u mrak bez vode, struje i nikad se nisu vratili svojim porodicama. Za kolege koji su poslati u mrak 500 metara ispod zemlje bez neophodne opreme. Došao sam da zajedno sa vama pitam ko je odgovoran za to što su moji prijatelji i kolege se ugušili metanom za svega nekoliko sekundi. Mi rudari znamo kako je kada se navikneš na mrak. Mi smo navikli na teške puteve, na neprekidne tunele i mrak.